United States le Israel trangdun le Iran inkara indo na chuan kar thum zet a o ta a are mai don lo ni te po in alang na tak taka den fu ni thin ma se Iran hi ala che thei phiana aram ven him na a thoba ka a then om ram te a US sipai mun puite a bei pa zel boka Israel ka pareng boxi a rin a in ada irei ta phian mai The Wall Street Journal in tarlang danin Indo tira tanga chiarin Israel ringot beinan Iran hian missile zani som kwale drone zanga zet akap chuak to a Israel Air Defense a chhai boin sa in an sum senral ati sang hem hle tun troma chuan Iran ralthuam thale lo om then khatte ilo soite ang pakhat na Iran ralthuam thale lo om zinga soi mai mi alo tur chu Shahid 1360 ani Hei hi melma thi chilchi drone ni in Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company HESA siam ani a HESA hi Iran Aviation Industry tamtak zinga pakhat ni in Russia ne nan thok dun thale Shahid 1360 among lama rocket tha chakna manga ka chhuat chi ni in darkar khachungin kilometer za somriat panga athleng man KM sang ni bial chunga a in vilik theya puak thei ke ji somlia rit akeng theya UAV zang khai tak ani awangin truck pa ngaya tang po in ka chhuwa mai thei ani ate zok chu Shahid 131 ti ania Russia chuan Jeran 1 ti in ako thunga KM zakwa thlok thleng phak ni in thel hau lovin melma athi chilmak mak thin pahni na Iran ralthuam hlo om em dang le chu sejil hi ani Hei hi ballistic missile anei changkang berzinga pakhat ani a akut koi liawa asiam ni in states pahni aneya solid fuel medium range ballistic missile ti ani a changkan le thonat ema wangin dancing missile ti in an ko fiam bok he missile hian KM sang ni aka phaka Middle East sa aduna hmuna piang aka pha ne hle don ti na ani chu Center for Strategic and International Studies CSIS in a soidanin sezil hian puak thei ke ji zasariarit apur theya achangkan zual na chu solid fuel propulsion anei hi ani liquid fuel missile te chu kap chuak turin tui al thei thun masak phot angaya solid fuel missile te ro chuan an mamo velem lova hei wang hian rang tak takin an ka chuat hei bi ka Radarina muhar zoka ka chiat po har sabik bok thierson zungzunga ol samte hi athatna tak pakhat atling bok pathumna Khyber second missile hi soilan lo theilo ani ve bok Iran chanchin bumi te soidanin Khyber second missile hian KM sangkhat zali somnga hla aka phaka Iran khothang lam atang point Israel chu athleng phawal wal tina ani chu satellite nena thunzom ania ne so taka leu koi zak theile bitum thel ngai lo tur puak thei apai pon bok metar lia sei ania kg sang khat zanga arit ani boka khovel tuam tuwan bo ruak thua thip atmosphere pon lama darkar khada km sang kwa zariata chakin athok theya atmosphere huam chunga ero darkar khada km sing khat sang kwa zanga ahla athok thleng man thung atho chak thei ema wang hian air defense changkang ber tan po lodan har hle tura ngai ani palina koramsa 4 hei hi Tel Aviv Ben Gurion airport beinani ranina hmangni in an soi long range missile ni in kilometer sang ya hla abitumaka phaka puak thei ton khat ayarit akeng thei bok fourth generation missile ania First generation missile chu kumsang ni som pasaria dai to khan tlang zar alo ni to a ming hi koramsa khopui ming choya phua ani Iran official te chuan khovel tuam tuwan bo ruak thua thip atmosphere pon lama chuan relate som paruka chakin a thlok thei tian soya atmosphere chunga ero relate ria ta chakin a thlok thei thung pangana cluster munition Iran hian puak chhongchi puak thei paitel ballistic missile po ahmang ani ome missile dangte anglo takin van boruak sang taka athlo lai na puak dura bomte naw thanem tak aron phu chuak nga la tum khata mun zaw tak anwai chiat ema wangin ralthuam hlawam tak chu ani athonat ema wang hian soisel na po atok nem hle parukna
Gadar 110 da Jerusalem Post in tarlang danin Gadar 110 hi Gadar missile familia at chungchang bera two stage missile ni in solid fuel engine amanga rang taka ka chua mai thei ania ka thla ka harbik lebok kilometer sang khat zanga tanga kilometer sang ni aka pha a Iran ballistic missile zinga chuan aka hla thei ber pakhat atling aka hla thei ema wangin a hmelma Israel ram khoi mun po aka pha tina ani mi thiam te chuan KM sanga ka phatur po in ol sam taka ti changkan thei ni in an soya satellite in aman buai theilo tura chet la tur po in ahman thei hial don bok ni in an soi pasarina fata tru Iran chuan avoi khatna tan tun truma indona kalmeka hian a fata tru missile chu man turin a chhop chuak veta ti apuang kumsang ni somni pathum November tha khan tlang zar alo ni to a hypersonic glide vehicle mang tura duan ani puak thei ke zi zani arit akeng tel thei bok Iran official te chuan relate sompanga a chakina thlok thei tian soya abitum te nai chil taka pan ngai lovin KM sangkhat zalia tangin thel hau lovin akap thei ti te an soi hei ero mithiam tam takin an pompui theilem lo Iran soyang eme ma thlok chak hi chu ani an ring lo tak zet relate sompanga chaka thlok thei ani ngat chuan engram air defense ma in an lo dang thei don lo ti na ani a heti eme ma changkang hi chu Iran hian a siam thiam an ring ri lo hle ani pariat na emat kumsang ni somni panga atlang zar emat missile thatna chu in thazo taka leu koi zer theile ka thlakhar satak puak thei apai tel hi ani he puak thei warhead hian akong athak zung theya wangin radar ina humai theilowa a hmu po in ka thlaka har sabi khle liquid fuel amanga kilometer sangkhat zasaria hla aka phabok liquid propellant hian hun adu rein tuial thei thun masak kher amamo na in athok na hle thunga puak thei apai rit thei zuala kezi zasari somnga laya rit warhead hi apai theya athok na em bok kan soi photo angin Iran Indo na kalmek hi February ni somni pariat sang ni somni paruga bultan kha ani a US le Israel tangdunin Iran hi an bei rona Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei me upoinun na chan pha nge ani kha ama thak tu tura ruat afapa mostaba point hliam na taka tur mek bokti ani Iran hian khovelin tuial theikan manza a somni zet thierna tuipui kong Strait of Hormuz chu adang pingmek ni in an soya hei hian President Trump a me upo atipuai mek ka US President hian he Iran tuipui kong dan hi sutlang tura thok ho turin ramdang te asom taruai mai chu ani hi heti taka mang anga US President me asiam theina chan chu Iran hian ralthuam thatak tak alo nei wang ti hi achiang hle